Itindeho. Dubai. This is a city which is good at marketing. Dubai ni umujyi mwiza by'umwihariko ku bijyanye n'ubucuruzi. Yes, akenshi abahusanga bari busy counting the money, bahuze babara amafaranga. Naganiriye n'umwe mu bacuruza y'inkweto ufite iduka ryitwa nta kintu kiruta inkweto zanjye limited. Yagize ati akazi kenshi ngira ntagara ko gucuruza inkweto, oya ahubwo ko kubara amafaranga yavuye muri bwa bucuruzi bw'inkweto. Kubara itindeho. Yeah, let's talk about this word kubara. Abantu babara ibintu byose uretse iminsi yabo. This is the story. Umugabo umwe w'umutunzi yaraguriwe yuko igihe cyo gupfa kitegereje. Immediately byihuse ahita atangira gukora asigarwa na cya gihe asigaje kubaho. Bidatinze asaba abana be kumutembereza mu mujyi bwa nyuma. Abasaba kumutembereza muri buri nzu yose yari yarubatse muri uwo mujyi. Itindeho. We yahise asonzera kubara amazu yose yari yarubatse aho kunyoterwa no kubara iminsi asigaje. Itindeho. Kubara. Iminsi yawe yo kuba ku isi imeze nk'iminsi umukozi yahawe kumara mu kazi. Umukozi akora akazi igihe kingana n'amasezerano yahawe kumara mu kazi. Itindeho. Dear listen, uko umukozi ategereza umushahara, uko niko nawe utegereje urupfu. Please iga kubara iminsi yawe. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.